Ruski borci se povukli iz Tripolija. Ovo je još jedan udar na armiju predvođenu Kalijom Haftarom i njegove strane saveznike. Ruski borci u Libiji, udruženi sa libijskom nacionalnom armijom Kalifa Haftara, povukli su se iz prestonice do aerodroma Bani Valid, grada oko 150 km jugoistočno od Tripolija, a odatle su prebačeni u uporište LNA u Džufri, izjavio je Salem Alajvan, gradonačelnik Bani Valida. Rusi su u 3 vojna aviona prebačeni u Džufru, a tamo su odvežena i njihova vozila, rekao je u nedelju gradonačelnik. Port parol LNA Ahmed Mismari negirao je da strani borci učestvuju u borbama na njihovoj strani, ali rusko prisustvo uveliko je dokumentovano od strane diplomata i novinara. Prema izveštaju koji je procurio iz Ujedinjenih nacija, ruska privatna vojna firma Wagner Grupa rasporedila je oko 1200 plaćenika u Libiju da ojača Haftarove snage. Navodni odlazak Rusa, navodi agencija, predstavlja još jedan udar za LNA predvođenu Kalijom Haftarom i njegove strane saveznike. Povlačenje Rusa iz šireg područja Tripolija veoma je značajan događaj, jer lišava LNA njegove najefikasnije, najbolje opremljene strane borbene snage na tom ključnom frontu, rekao je Harčavi, istraživač u institutu Klingendel. Haftarove snage koje podržavaju Rusija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati već 13 meseci pokušavaju da zauzmu glavni grad, ali su pretrpele niz poraza poslednjih nedelja u borbama protiv snaga Tripolija, koje podržava Turska. U protekla 2 dana snage LNA povukli su se sa nekih položaja u južnom Tripoliju, što su opisali kao humanitarni gest. Snage savezničke međunarodno priznate vlade ponovo su ušle u neka od tih područja.